možeš tako pogađati, jak 5000 ljudi ovdje. Čuješ ovo? Ne čujem. Isječci koje ste vidjeli dio su filma Adriatic. Igrači splitskog kluba sami su ga snimili, mušinom kamerom, onom malom, za piknike i rođendane. 3 put su napunili kino dvorane, 2 put u Splitu, 1 u Zagrebu. Ali kada nisu u glumačkim ulogama, Adriatičari se odlično snalaze u onim igračkim. Prošle su nedjelje po 4. put osvojili Pro Am ligu koja, kao što joj ime kaže, okuplja najbolje profesionalce i amatere. Adriatic je ove sezone u finalu s 2:0 u seriji svladao branitelja naslova, Momčad Dalmacije. Igrači nisu krili koliko im znači povratak ovog pehara u klubske vitrine. A je sigurno, pogotovo 4. put smo osvojili, nakon par godina pauze, prošle godine smo baš izgubili od ove ekipe, tada nam je posebna draž bila ove godine pobijediti. Još nam je drago da se igralo ovdje na gripama, gdje je poprilično se ljudi skupilo, pružiti podrške jednoj i drugoj ekipi i stvarno smo zadovoljni sa svime i evo, oduševljeni i spremni veselit se do kasno u noć večeras. Adriatic u svojim redovima okuplja igrače koji su o košarci učili od trenera Vjerana Bošnjaka, a neki od njih okušali su se u A1 ligi poput Tujeka Literne i Hrvoja Marina. Neki imaju i iskustva iz bosansko-hercegovačkog prvenstva, kao recimo ljevoruki šuter Aljoša Maras. U Pro Am ligi ove ih je sezone trenirao Milan Zečević, ali presudan za ovo sezonski naslov bio je angažman jednog od najvećih hrvatskih košarkaša svih vremena, Tina Radže. Ne treba posebno objašnjavati koliko znači njegov dolazak u Adriatic. Puno, evo ga i sad dolazi, tako da on je donio baš novu dimenziju našoj igri, sve ekipe se koncentriraju na njega, puno pa onda nam ostaje prostor, to da je on uvelike zaslužan za ponovo osvajanje naslova Pro Am lige. Ali već sada je sigurno da Radža neće sudjelovati u obrani naslova iduće sezone. A nije to više za mene gotovo, ovo je moj definitivni oproštaj. Gušt mi je bija stvarno s njima igrati jer su momci koji vole košarku za razliku od današnjih generacija gdje se košarka igra od novaca. Oni su jedna ekipa zdrave pameti koja to voli i zato su me isključivo uspjeli nagovoriti da igram jer za igrati ovo treba se ozbiljno pripremiti, ozbiljno trenirati. Ja sam to ozbiljno shvatio i trenirao sam maksimalno ne mogu više. Ne mogu više, stvarno ne mogu više, nije više za mene. Finale serije igralo se na gripama, koje su bile sasvim solidno popunjene, a kako su samo nekoliko sati nakon ovog finala bile ispunjene u susretu Splita i Cedevite, očito je da se splitska publika zaželjeva košarke. I treba čestitati cijeloj publici na strpljenju što su imali sve ovih godina izdržati jedan mediokritet, a sad je na njima da napune dvoranu i da im pomognu do kraja sezone. Trijumf Radže i Adriatika okrunio je 8. sezonu Pro Am lige, koja će u budućnosti sasvim sigurno još više rasti. Ovo je završena u biti 8. sezona lige i iz godine u godinu sve veći broj ljudi zapravo gleda na ovo kada neku dobru ideju, na neku pozitivnu stvar. Odaziv ekipa je sve veći svake godine, bez obzira na naboj unutar utakmica i konkurenciju. Dobro je što vlada jedno prijateljstvo između ekipa, jedna dobra atmosfera. I šta su ljudi, šta danas, šta i kroz cijelu godinu popratili. A iako je splitski dio sezone gotov, Adriatic još nije završio svoj posao. Naime, i u Zagrebu se igra Pro Am liga koja je stigla do poluzavršnice. Nakon što doznamo i zagrebačkog prvaka, sve će biti spremno za veliko finale protiv Adriatika. Kako sada stvari stoje, taj se ogled očekuje krajem svibnja u Zagrebu.